إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Mga palanggungan na mo hakam Islam, Alhamdulillah, tukbal na to muna yung pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. In guru na to yari haraig ko ini biya mga malukay-lukay ni wala anak ka initibaw marikato taniho pasal sin biya mga kasasawan sin kahalan maghalulay sin mapatot halulayon na murah-murahan mangindua kita niyo katan pa Allah subhanahu wa ta'ala awang mayan imaksud sin kita niyo katan pamarayaw amuyin iril kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in taufik insyaallah ta'ala Insyaallah. supaya bang biya makahayang-hayang in kami ini na kalumakadaran siya insyaallah ta'ala Insyaallah. dan di kato taniyo na di na ako magpalukay itukbal ko na kaniya magtuy-tuy in waktu ini insyaallah sa biya mga tapaot nin waktu na wayron dugaing ding singguron to kalasan Sheikh Jamal Munib fal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Syukran, jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga taymang huddamuha agama Islam, alhamdulillah, yari kita nabihaon amuin hatiranan sinnidaul Islam, dumihilkan niyo patumtum, labi luwa na tudhagin hawabaran ko, kalukaraman insyaallah subhanahu wa ta'ala, in pakaradyaan taniyo, in pag-ibadat taniyo, patuhan taniyo Rabbul Alamin, in paghinang taniyo marayaw, in pag-service taniyo haagama Islam, amo in gaman magkukusog, hindi humina, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga umat Islam, bihaon, bang talong tabi mga bistahon marayaw, pitsa hangpo tag-isa, sinbulan January. Kamatauran din hamano siya, bukon sadya yung mga sila bukon nag-aagama sin agama Islam, sambil din kato tani mga Muslim, matawd din kato tani amin mag-iyan, amin ni in New Year's resolution ko. New Year's resolution ko, tumuyo na ako pag-study ko, tumuyo na ako pag-usaha ko, hidya tulon ko na marayaw in kabuhi ko, amin, aun wakto mga tay manghud na mga agama Islam, in biya mga pagtawat taniyo atawakan pagpinda taniyo den hamangi pamarayaw den hamarayaw pa amin labi marayaw aun wakto amo in gimagantong siya habya mga happenings biyan atawakan na pakaradyaan amin pajatuhon kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala biya mga sopama habulan Ramadan long namang bulan ni Ramadan pagpuasin bulan Ramadan igan ko na in pagsiga ko long sing kaiwanan amuin biwutangan taniyo sa kaula-ula wakto ko no kita niyo magpinda mga tay manghud ko agama Islam. Then diha ini bang mo aturon in pangatod sin Islam ha mga parkala ini muna mga tay manghud in mano siya di hababaw sin dunya asal aun sadya biya mga tiutud Diyos sin tiap-tiap hang katawring kato taniyo aun focus sin life taniyo aun biya mga yaatod taniyo atawakan aun biya mga tiranan atawakan aturan iya agad sin tiap-tiap hang katawring kato taniyo. Damikyan habya mga long takabuhi taniyo wihayan aum biya mga bibis ta taniyo marayaw aum focus taniyo. So pama in businessman aun wakto aun pagyanon nila amo in yearly inventory sin amo in untong nila simod gimwa kanila aun neto quarterly aun neto isab den mga mag-uusaha kato taniyo daily magbista sin amin untong nila untong ay doon nakapag-abot sin mahapon, kitaon bihayan in listahan, pila nakauntong adlaw ini, pila in nalugi, uno in nagasto, in detail dito katan. But sa diri lang ta focus marayo, mga tayo mangod ko agama Islam. Damikyan, ha personal level, atawakan ha general level, sin kita ni manusya, pagdatong taniyo paray, bangyan kikita taniyo mga panyap taniyo halom simbay, nakakanat bihayan,
atin niya unin hinangon tanyo, kawaon tanyo biya mga panyap amin nakakanat yaon, hiwutang tanyo haono, hiwutang tanyo habubutangan, nasupaya, inlawm simbay tanyo biya mga malano bihayan, bukon siya topsy-turvy, bukon siya kanat, bang biya mga kakita mo bagumbon bihayan na lamisahan mo, yatto kumawa ko trapo, amin lanuan mo siya marayaw, mga tay manghud ko agam Islam, lanuan mo siya marayaw, yatto, asal, karya salisim mano siya, amuin adlaw-adlaw kabuhi taniyo bihat timbya mga hihinang taniyo marayaw. Pyo focus taniyo, ka-business taniyo, i-inventory taniyo marayaw, pila kita niyo nakauntong, pila kita niyo nakausaha, pila kita niyo nalugi, pila in nagasto adlaw ini, uno, in amin usaha taniyo adlaw ini. Wala da kita niyo nag-deficit, sinaming gasto, yatto bibutangan taniyo aturan katan, mga tay manghud ko agam Islam, inat tumadingkat. Sumagawa impangasubuliha ini. Mga tay manghud na mo agam Islam, impangasubo, inamo yung pag-ibadat tanyo patuhan tanyo Rabbul Alamin. Pag-ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan tanyo ba isab halga, biya sinamo yung pagdihil tanyo halga, haamuin, biya mga pag-usaha tanyo yaon. Ang pagkaingatan tanyo ra, ingkataan mausaha tanyo, na inyan, alta tanyo, atawakan panyap tanyo di hababosin dunya, di tanyo ra marapa adlaw mahuli. Amura marata tanyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amura yung pag-ibadat tanyo. Maknan niya, suway dihilan halga sin tiap-tiap ang katawring kato tanyo. Suway dihilan tanyo fokus sin tiap-tiap ang katawring kato tanyo mga tay manghud ko agam Islam. Den nasabab yan, bang mudungdungan marayaw in palman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kitab niya mahamulya. Palman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat likad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kulang labi in na sin ayat halaw hamanga long sin mga sila mananapsir. Long sin Ibnu Kathir den mga jumlahan sin amuin pagmakna niya sin amuin pagtapsir niya sin ayat ini ay hasibu anfusakum. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu liyawmi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Wa'lamu annahu alimun bi jami'i ahwalikum bi jami'i a'malikum wa ahwalikum la takhfa alayhi minkum khafiyah. Amet ting kulang labi din ang mga panapsir hi Ibn Kathir haamuin hatatkala miya anahan ni atawakan tiap silan niya in ayatin ni mga tay manghud ko agam Islam. Kulang labi long sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya panghimati atawakan amuin panawag-tawag niya ha mga sila nagmamabuga ha mga sila bariman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, o kamo mga bariman, pagmabuga kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala imbar iman da akon magmabuga kanya, in maksud sin ayat mga tay manghud ko agam Islam, patattapan niyo in pagmabuga niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. But sabab di san kaunon sin akkal, amin namamaratsay ko pa Allah ta'ala wayrong pagmabuga mo kanya. So imaanan niya, bang imbar iman, tiyawag sin Allah ta'ala, amin da akon magmabuga kanya, in maksud niya long sin mga ulama, amuin patattapan niyo in pagmabuga niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna pangdakan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin diha ayat ini. Ikarua, amuna in maudu tanyo bihawon, wal tanzur nafsum ma qaddamat likad. Subay aturun sin tiap-tiap ginhawa. Maknanya sin tiap-tiap manusia, uno na in hinang na hinang niya, amuin maranya luto pa adlaw mahuli mga tay manghud ko agam Islam. Subayat to amin dungdungan sin kita niyo. Subayat to hatihon sin kita niyo. Aun to ipagbista. Aun to ipagbista. May ta mo subay dungdungan marayaw, may ta mo subay bistahon marayaw. In kuan mo, in amin ibadat mo. Amoy saning pag-ianon sin kita, laong ta amuin check and balance. But sabab, bang diha dunya, aon amin pag-ianon untan, commission and audit. Commission and audit. Na in commission and audit diha dunya mga tay manghud ko agam Islam, makuanta niyo pa, mabribe ta niyo pa. Kasaboluhan ta niyo pa on wakto bang biya mga siya umulong diyan. Nampay commission and audit in pag-audit ha adlaw mahuli, naritod makuan mo. Ditod kasaboluhan mo. Ang kanat to way consideration long is Jakaria. Way to consideration. Ang kanat to, diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat likad. Suway tuod aturon, suway tuod bistahon, suway tuod kitaon marayaw. Bistahon marayaw, sin tiap-tiap ginhawa. Uno na inahinang niya. Para adlaw kana. Hadlaw susungon, adlaw kukonsumon, mga tayo manghud ko agam Islam. Ima na nariya ini, amin adlaw mahuli. Namang mawala kayo, matsabab, bang mo aturon yung kamatauran sing manusya bihaon, kamatauran sing manusya bihaon, inkatahan biya mga kakahinang taken for granted. Taken for granted. Sa dalawang nan, Allah Ta'ala baying ulungon. In Allah Ta'ala baying ampunon da sa ako, biya ini. Amin, wayron foundation. Wayron durukan, sin amin biya mga amuin
Way foundation simbiya mga panghati mga tay manghud ko agam Islam. Then nasabab yan. In hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aming kya riwayat hi Imam Tirmidhi iban hi Imam Ahmad, long niya bihan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nakitaon tani kuno hauno kita ni rin ha mga kuan ini. Den ha maamin piag-iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. In pag-iyan nulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu amin tao tagapikilan. Tao amin halul akal. Al-qayyisu man dana nafsa. Amin manusia sa kaula-ula sukutun niya, ingin hawabaran niya. Bistahon niyang ginhawabaran niya, sukutun niyang ginhawabaran niya. Biyarin hantang pagsukot sing ginhawabaran mga tay manghud ko agam Islam. Pag abot mo dum, aun pag yanon check and balance. Pag abot mo dum, ay na ako matug. Ay na ako matug. Uno, haadlaw ini. Natunay ko ra indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Natunay ko ra in waktu subuh. Natunay ko ra in waktu luhur. Natunay ko ra in waktu asar. Natunay ko ra in waktu maghrib. Natunay ko ra in waktu isya. Amet yun, asubon mo, ginhawabaran mo. Asubon mo ito, asupaya. Ba't sa mabang, aun na paun tanyo in check and balance. Amin hakakahinang tanyo, ha? Amin pagyanon mo, ha, sa baton naps. Sa mabang kau nagbista sin amin pag-ibadat mo. Amet yun, mahinang palsababan, hikapagtawbat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang palsababan, hikapagtawbat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, in pagtawbat isab, mahinang isab palsababan, amuin, checkon mo in kakahinang mo. Pabuntulon mo in kakahinang mo. Paamuhon mo yung kakahinang mo mga tay manghud ko agam Islam. Pag-abot sindom, uno yatto. Wala da ba ako nakaparugal pangatayan sin tay manghud ko? Wala da ba ako nakakunli ata sin tay manghud ko? Wala da ba ako nakapangdupang tay amoy na tay manghud ko? Ilingkat sin agam mga tay manghud ko agam Islam. Bang sadya amin amo in long tadyong dungan tanyo marayaw, masanyang sin pagula-ula tanyo ni. But sabab in agam Islam, amo in diri hilan kita guide. Sambat sin amo in aw nambuk tuan nabasa ko hablager niya bihayan. Hablager niya bihan. Ay habasa ang galis long niya bihan. I may not be the best representative of my religion. Atin in agama Islam. But she represents me well. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atin na in agama Islam perfect. Perfect in agama Islam. Yaw ni naturan sing katan, sin kuan mo in katan, bi ini. Sambat hi kuan kaina, diungog ko amin before ako nagdihir sin nasihat ini. Hi Hamza, amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hi Mus'ab ibn Umair, miyatay sila to katan pasal kato taniyo. Miyatay sila to katan na supaya in kita niyo makapagtirong, in mga kababaihan makapagtirong. Hasupaya tinggalan in pagbida, hasupaya tinggalan in pagsiga. In katan neto miyatay sila to. Sabab sinamin pagbugbog ha agama Islam. Na, piya ngayon kato sin sara, patinggalanin ini. At inasubay ko umalop sumambayang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala na piya ngayon utato tanusin sara, in sila ito nagpakamatay, hapakal na sin agama Islam. Amin na supaya in agama sumambo, kato tanyo. Naman jari, long himufti meng kain namin before ako dimil nasihat ini, long niya biyan, in agama Islam, amurin piya ngayon kato tanyo. Sumambayang ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para yung adat mo, wala na piya ngayon kayo mo magpakamatay ko, mga tayo manghud ko agama Islam. Allahu Akbar. Wal tandur napsum makaddamat ligad. Al-qayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. In tauhalul akkal amin sukutun niya ing ginhawabaran niya wa amila lima ba'dal maut. Iban himinang siya sin pag-ibadat. Karna uno, hasupaya maranya luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maranya luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. But sabab, in kita niyo, way sadya rapat, muhi kita niyo kataan pahadarat sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Muhi kita niyo kataan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin pag-iyanon, in lupa saddiya. In lupa mga tay manghud ko agama Islam, asal sadya pangubulan kato tanyo, sumagawa in pangasubo, in kita nyo sadya na mga sumud palom sin lupa mga tay manghud ko agama Islam. Mapatot in amu in pangasubo yato, suway asubuhon sin tiap-tiap ginhawabaran tanyo in ginhawabaran niya. Nakajawaban tanyo yato bang tanyo nabista marayaw in pag-ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kajawaban tanyo yato mga tay manghud ko agama Islam. In sadya na kau sumud, paamuin palyang lahat at awakalang sumud palom sin pakubulan. Sabab in pakubulan sadya kay mo anytime, anywhere, amuin bangkaw mu'i pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa kabalikan ko biya salawat sambat si mga taumaas in pangasubo. Sadya ba kita niyo mga tay manghud ko agama Islam? Sadya ba kita niyo? Wa amila lima ba'da baut, haadlaw mahuli. Amet to in imbiya mga pagsaddiyahan. But sabab haadlaw mahuli, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha suratul qiyamah. Palman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin, na suratul qiyamah.
Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Balul insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'adira. Allahu Akbar. Kita anin ayat ini mga tayo manghud ko agama Islam. Dungdungan tani marayo in ayat ini. Hapang hati ko maniyo tiyo. Balul insanu, yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Haadlaw mahuli. Hibayta na manusia. Hatiap-tiap manusia. In amuin haadlaw yan, hatin haadlaw mahuli, hawak to, humalop kita ni Pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to, hisabon na kita ni sintuhan tanyo Rabbul Alamin, hawak to, matayma na sintiap-tiap ang katuring kato tanyo, in mga sila bariman, in mga sila na mamaratsya pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin matayma nila in kitab nila, din hadapit patuo. Ang paadapon in mga sila magmamasyat, in mga sila kafir, matayma nila in kitab nila, din hadapit pauno, din hapit palawa, iban din hataykod nila, mga tay manghud ko agam Islam. Narin ako masuy-suy kanyo, bangbiya din ng kakuyakan si mga sila mano si aming makataymas in kitab nila, din hadapit patuo. Iban si mga in aming kabinsanaan ni sab, atawakan in kasusahan, si mga sila mano si aming makataymas in kitab nila, din hauno, din hadapit palawa mga tay manghud ko agam Islam. Yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhar. Hibayta na hamano siya. Haadlaw yan, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw yan, bima qaddama wa akhar. In mga kakahinang amuin na hinang niya. Marano to pahadlaw mahuli wa akhar iban sin aming kiabin niya di hadunya. Hambok panapsir aming kiabin niya di hadunya. Hati niya unim baribak kasing kakahinang niya mga tayo manghud ko agam Islam. Ayaw kita magkali. Bang kita mo inarenit tuway rong pabaribak kasing kakahinang tariha ini. Matsa bangkaw nakahinang sunnat hinang mangi na hinang upian si mga manusia, iupihan si mga manusia, misan kaw mini pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun pa percentage tani mga tayo manghud ko agam Islam. Amet yung pagyanon sinambok alim, laong niya aun pagyanon bal, amin laong, sa aun pagyanon modul. Hati niya, laong nakaw, nang laong pakaw. Laong nakaw, nang laong pakaw. Namarodya man ko dito habal, naman ko kuno na hinang modul. Hati niya, laong nakaw, nang laong pakaw, nakalaong pakaw hatay manghud mo manusia, mga tay manghud ko agam Islam. Bimakad dama wa akhar. Hambok panapsir si mga sila ulama, bimakad dama wa akhar, aming kakahinang mo mangiiban sin marayaw. Kakahinang mo iba mangi si mga, iyat to hibayta kay mo katan, hipakita kato tan yung mga tay manghud ko agam Islam katan. Di na sabab yan, hambok kayat, in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin kitab niya mahamulya, parman sin tuwan tan yung Rabbul Alamin, wa wudi al-kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fi. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa wudi al-kitab. Hawak to min hiklarun na in aming kitab tanyo. Hiklarun na in kitab tanyo. Mamatay man na sintiap-tiap ang katuring kato tanyo in kitab tanyo. Pataral mujrimina musfiqina mimma fi. Doon hayan kakitaan mo na in mano siya in mga sila daruhaka, in mga sila kufar, in mga sila magmamasyat. Muspikina mimma fi, kaya rarahitan. Diyot sabab yung nakita nila, kaya lulukis inkatan, sinaming kakahinang nila mangi. Inkatan, iban sinaming tungbas niya mga tay manghud ko agam Islam. Uno ni kapamong nila, makapamong sila sina, yaway latana, kabinsalaan kato tanyo, mali hadal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asa. Uno may sablong ngayong kitabili. Impiag rekordan ini, impiag lukisan sinaming kakahinang ini, way runtod katinggalan niya. Misan da kumambiyahang lop, aming kakahinang sibi-sibi. Yari kelulukis katan, amo pa kainda kula. Wala yugadiru sagiratan, wala kabiratan, illa ahsaha. Ba't malingkan, yaon yulukis katan. Yaon amo imbibis takatan, mga tayo manghud ko agam Islam. So, bangkitan niyo bistahon, aon nagbibista kato tanyo, bukon baha, amuin mapatot, ingin hawabaran tanyo, ang bistahon tanyo, mga tayo manghud ko agam Islam. Long sin Omar ibn al-Khattab, hasibu anpusakum, kablaan tu hasabu. Wazinu amalakum kabla antuzana alaikum. Long sin Omar ibn al-Khattab, hasibu ang pusakum kabla antuhasabu. Atin niya, bistahan yung ginawabaran niyo. Bistahan niyo, hasibu. Matematikan niyo, di unaruhain ako ini. Yung pag-ibadat ko, kimugdan dawaha yung pag-ibadat ko. Nakaamura mga asun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasibuan po sa kung kablaan to hasabu. Bistahan niyo, mat sa adlaw, amin auditan niyo, long sinanggalis, auditan niyo in amuin kakahinang niyo. Adi pa dumatong in adlaw kamunin auditon. Wazino amalukum kablaan tuzanu. Amin, timbangan niyo in kakahinang niyo, hawak dali pa dumatong in adlaw kamunin timbangon. Natin na kung nakita niyo magtimbang. Kita niyo na, timbangon nakato, tani, way nakwan mo, tahan ka umatod biyayan. Di kau makayanoy biya ini. Di kau makayanoy biya ini. Hindi. Nah, sabab ito, ang kanalog sin Allah, yunabbaul insanu, yawma idin bima qaddama wa akhar. Hibayta na hamano siya adlaw yan.
inamin hinang niya mangi, hinang niya marayaw, atawakan hinang narani, marani, paadlaw mahul, ibadat niya, ibansin, amin kiyarin niya di hababawsin dunya, magbariwakas ka niya mga tay manghud ko agam Islam. Mangi nakaatawakan marayaw, mga tay manghud ko agam Islam. Na, longsin Allah Ta'ala, balil insano ala nafsihi basira. Allahu Akbar. Balil insano ala nafsihi basira. Sumagawa, longsin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, gaid in manusia, siya in amuin sumaksi, against sing ginhawabaran niya. Siya in sumaksi against sing ginhawabaran niya. Mukmanap siya diya ini, hatin niya, siya in labi makaingat. Siya in labi makaingat. Ha, misampa biya dinin amin, walau alkama adira, misampa biya dinin amin biya mga longta, paghinang niya reason. Paghinang niya reason, atawakan pangligwat niya. Pangligwat niya. Sa kaingatan niya, ginhawabaran niya, siya in kuan. Guilty siya. Guilty siya. So, pama. Aw nambok panakaw. Aw nambok panakaw, mga tayo manghud ko agam Islam. Aw nambok panakaw. In panakaw, makadjari siya mag-reason sing katan, halawon sin dunya. Bukod ako nanakaw yan. Wala ko nakahinang sing kakahinang yan. Makadjari niya putingan ing katan manusya sa kaingatan niya hagin hawabaran niya siya in nanakaw mga tayo manghud ko agam Islam. Siya in nanakaw. Ang kadalog sallallahu ta'ala, walau alkama adira. Misan pa ka, amin, hinangon niya na in reason katan, hinangon niya na in excuses katan. Long niya biya ini, sa kaingatan niya hagin hawabaran niya in siya guilty. In siya guilty. Biadasin sinamin umalok, mga killer diha ini mahkama, atawakan akuan, halom sing courtroom. He present kaniya kataning kuan. He present kaniya in ebidensya, sinamin kakahinang niya diha babaw sin dunya. Ini in nahinang mo. Ini in nahinang mo, mga tayo manghud ko agam Islam. Ini. Lumugat. Sa kaingatan niya in siya guilty. Hambukadlaw yung Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya tawa, kagaidlong ni mga kafir, lumugat, biya ini, nadiha ini, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasura Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Diha ini long sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagkabihat yung mga kafir, lumugat, biya ini, wala long na nahinang ko yan, may talong niya, sinulat si malaikat yan, sinwala ko nahinangin, kakahinang yan, mangiyan. Nadiha ini, amo na yung pag-iyanon, alyo manakti mo, kuanan namo na in kuan nila, in simud nila. Tabunan namo na, tatakan namo na. Silan namo na. Silan namo na amin in simud nila, wa tukallimuna aydihim, amo na mamisara kamo in uno, in amo in lima nila. Makna ni amin ang gawta baran mga tay manghud ko agam Islam. Wa tashhadu arjuluhum, iban sumaksi in amo in siki nila. Sumaksi in siki nila, sin amo in imyan biyan ya Allah bunal sayan. Long sin lima ya Allah ako'y nanakaw. Long sin lima ya Allah ako'y naminasa. Long sinsiki, ya Allah bunalsan, ako palong na imyanaw. Biat to, biya ini. So, iruntod ka pa ako yan. Yunabbaul insano yawma idin bima kaddama wa akhar. Balil insano ala nafsihi basira. Asal kaingatan si manusya, siya in labi makaingat. Bima kaddama, balil insano ala nafsihi masira, walau alkama adira. May sampa biya di inimbiya mga longta, pag-excuse niya biya yan, in pag-reason niya biyan, kaingatan niya, in siya di makapagoy mga tay manghud ko agam Islam. So, di pa hadun niya, suwaitan yun na i-audit, in kakahinang tanyo. Di pa hadun niya, suwaitan yun na bibista, in kakahinang tanyo mga tay manghud ko agam Islam. Bang nahinang tanyo biya to, in check and balance, insyaallah subhanahu wa ta'ala, in amuin, malop kita ni pahadarat sintuan tanyo Rabbul Alamin, aming pag-iyanon, sinamuin Tagalog, nakataas ang ating noo, hindi tayo nakayuko, mga tay manghud ko agam Islam. Bihanin amuin, suway mapatot, dungdungan sintiap-tiap ang katuring katutan. Amet yung biyay takatutan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzul napsum ma kaddamat ligad, suway aturon sintiap-tiap manusya, ununin na hinang niya, amin kakahinang amal ibadat, marami luto, amin matto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tay manghud ko agam Islam. So, amin, amet tuin baita kato tanyo sin amin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Ampain kakahinang tanyo katan di hababaw sin dunya, kita niyo yung tagkahinangan. Kita niyo yung tagkahinangan. Kita niyo yung paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paman sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin. Hasuratut takwir. Kulang labi biang po tagduakan at tawakan ang po tagtukayan. In amo in siyabot dito sin Allah subhanahu wa ta'ala in alamat sin aming kiamat. Tibagnaha idas samsu kuwirat. Apabila in suga lupiun na, maklunun na. Makna niya, lupiun na, biya simbadyo yaon, bang mo liupi na yung badyo, atin na di mo nasulugon. Liupi mo na yung badyo mo. Atin na, makna niya, ida samsu kuwirat, malawa na in sawa sinsuga. Malawa na in sinag sinsuga. Makna niya, in asal in siya amo in siminag, amo in sumubang hasubangan, sumadlo pasadlupan, maway na ito mga tayo manghud ko agam Islam. Makna na kiamat na. Unin jawabus start sin katani ni, ida samsu kuwirat wa idan nuzumong kadarat, sambil di matong paayat, alimat nafsum ma ahdarat.
Alimat nafsun ma'ahdarat. Kita ano yung parman sintuan ni Rabbul Alamin. Alimat nafsun ma'ahdarat. Haadlaw yan, kaingatan na sintiap-tiap manusia, unuin na saddiyan niya para hagin hawabaran niya. Unuin na saddiyan niya para hagin hawabaran niya. Wala imian intuhan ni Rabbul Alamin, law sinambuk alim. Wala imian intuhan ni Rabbul Alamin, alimat nafsun ma'uhdira laha. Wa imianin Allah subhanahu wa ta'ala, alimat nafsum ma'uhdira laha. Sa long sintuan ni Rabbul Alamin, alimat nafsum ma'ahdarat. Haadlaw yan, kaingatan na, amin jawabos siya, kaingatan na, sin manusia, sin tiap-tiap manusia, sin tiap-tiap ginhawa, unuin na saddiyan niya. Unuin na saddiyan niya para haginhawa baran niya. Bukon unuin siya diya kaniya. Bukon unuin siya diya kaniya. Sa unuin na saddiyan niya, makna niya, kita intag kahinangan, mga tayo manghud ko agam Islam. Kita intag kahinangan. Hambuk ayat, law sintuan ni Rabbul Alamin, man amila salihan falinafsi, wa man asaa fa alaiha. Isusin huminang sinhinang marayaw, in karayawan muy paginhawa baran niya. Isusin huminang sinhinang mangi, in kamudaratan sing kakahinang niya, in siksa harap na paginhawa baran niya, mga tayo manghud ko agam Islam. Bihat to in suway fokusun tanyo, in amoy kabuhi tanyo. Bang dihilan tanyo attention, in pag-usaha tanyo, dihilan tanyo attention, in profession tanyo, anduk kailo, dihilan tanyo sa focus, in pag-ibadat tanyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kan ayaw ko maino-ino, may taimian in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis ni amin hapal sing kamatauran. Igtanim khamsan kabla khams. Igtanim khamsan kabla khamsin. Pag us-us kau hina nga in 5 parkala, hadi padumatong in 5 parkala. Ikaisa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaisa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sababaka kabla haramik. Sababaka kabla haramik. Amin kamata mo, hadi pa kau lumaas. Aw nambuk alim, kay ngatan ni mga tayo manghud ko agam Islam. Aw nambuk alim. Aw nambuk alim, den ha Syria kain alim ini nabasa ko bihayan. Unin hinang niya mga murid niya. Hinang niya murid mo na. Hambuk adlaw, dahon niya in murid niya, matto pa mga amuin na pa-hospital. Pa-hospital. Pakitaon niya mga murid niya. Amin mga kuwan pa biyan, uno ba yan? Makusugpen biya mga uno ba yan? Makusugpen pamaranan. Dahon niya pa-hospital. Kita mo yung unlong niya, inya unlong niya, nag-oxygen na. Di na magnapas. In magdasin napas niya, oxygen na. Inambok yung unlong niya, di na makaihi. Sabab nagda-dialysis. Inambok yung unlong niya, inambok yung unlong niya, di na makapanaw. Di na makapanaw. Na, in ikaw long niya, mabiya da ko sing kanila yaon. In kita niyo mabaya da sing kaniyaon. Uno, mabaya ka mahinang biya sing kanila, hindi mo ma-take advantage, inamin dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kabata mo, atawakan dahon niya matupakwan. Amin pag yanon, uno tatausog. Amin house of ages yan. Home for the aged yan. Home for the aged yan. Amin bay, amin dito na hinutang in mga amin mga maas-maas, amin mga anak nila malisok na mag-ipat kanila. Naibutang nila matto, home of the aged ito. Home of the aged. Dahon nila na matto bihayan, in mga malaas na, nakitabalong niya. Inyaon niya, kitabalong niya. Nag-wheelchair na. Inyaon di na makakaon, suway na dya sungitan. Inyaon di na makajamban. Inyaon di na makapag-istingja. Naunulong na, mama ko mahinang sindihaon. Hadi ko mag-take advantage sinaming kamata mo. Sababa ka kabla haramik. Sehat na ka kabla sa kamik. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin ka kusog simbara mo, kasehat mo. Hadi pa ka masakit. Hadi pa ka masakit, mga tayo manghud ko agam Islam. Uwasat to, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ginaka kabla pakrik. Inkaraya mo, aun alta mo, hari pa ka magkamiskinan. Na, atod ka, mangkababay, atod ka pa mga tao, tabiya na ko ba niya namin mga maglilimos saran. Yaon namin natutog na mga kuwan, namin nausiwa insin nila, wayroon na sin nila bihayan. Mo, mabay ako mabihat to, di ka makatake advantage, indihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ni'mat, hindi mo bistahon, in ni'mat, dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mapakaitan niyon hatiranan marayaw. In mapakaitan niyon hatiranan marayaw. Sumay matubistahon marayaw. Matsabapangkan na to pagbista sing ginhawabaran, yat to before ka dumatong paparkala, di mo na mausal in mga ni'mat, dihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, nabibista mo marayaw. Kaya bubutang mo, napapakay mo siya haran marayaw. In kabata mo, in sehat mo, in karaya mo, ubos at tulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hayata kakabla mautik. Paraga kakabla saglik. Amin, ang waktu mo. Ang waktu mo dumungog Quran, ang waktu mo dumungog mamas sa Quran, ang waktu mo dumungog nasihat, ang waktu mo huminang sinhinang marayaw. Hinang marayaw. Pag take advantage ka, sa uting katan parkala ini.
Ingkay na pusan, biyay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikalima, hayata kakabla mautik. Ingkabuhi mo, hari pa mapatay. Nampaway rapat, muy kita niyo katan. Way rapat, in kita niyo, muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tayo manghod ko agam Islam. Namang matuli matake advantage. Ang kanin hambuk alim, aun waktu, dahon na matupakuan. Dahon na pakubulan, papagkubulan ng mga ikwan. Kitaan niyo lang ng mga tao ini. Na, hadi pa kaw hadunya, in sila nila lang na makapagtaubat, way na chance nila magtaubat. In sila ni mga aun amanat doon kanila, way na chance sila, hikatunay nila amanat nila. In sila ni rin na makapagsambayan, na in ikaw, buhi pa, in kita niyo buhi pa, makapagsambayan kita niyo, bang aun amanat di kato taniyo, katukbar taniyo, ikatukbar taniyo, bang aun, biya ini, mahinang taniyo. In sila aun di na, nauno, mabaya kaw, sumud na maun, hawala mo na hinang katanin ini. Amet to. Habihaon sa dyan mga tayo manghud ko agam Islam. Mangkomyat to pa hospital. Mangkomyat to pa hospital, nakasib. For sure, intiap-tiap ang katoring kato tani, nakabisita pa hospital. Nakalaway ko emergency kwan. Emergency room. Yot to nakita mo yung aksidente. Yot to nakita mo yung ituran paa. Yot to nakita mo yung miyatay. Yot to nakita mo yung oxygenan. Di mo kayo natanin pagkala, amin dumatong kayo mo mga tayo manghud ko agam Islam. Di na sabab yan, hinanga inbay mo riha dun, hinanga inbay mo haadlaw mahuli, ha? Hinanga asal banguna inbay mo, inbay bangunon mo amo indit to haadlaw mahuli, supaya ko magkasanyangan mga tayo manghud ko agam Islam. Yat to insubay, amo in dungdungan, sintiap-tiap ang katauring kato tanyo. Yat to amoy mapatot asumuhon, sintiap-tiap ang katauring kato tanyo mga tayo manghud ko agam Islam. In amoy pakaradyaan ini, pagbista sing ginhawabaran, paggista sing ginhawabaran. Amo na in kabalikan pin hadis, wala ko naubos kain in hadis, al kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajiyu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Hatin niya in ajij diha ini ami malamma yung pikilan, lawan sin amin ono sinalul akal. Wal ajiyu man ittaba nafsahu hawaha, amin aganon niya sa jinhawa nafsu niya. Wa tamanna ala Allah, pamagangan-angan. Sumagawa angan-angan wayron durukan. Wayron amuin foundation niya. Ha, huminang singkatan ang paimian, asal da, in Allah Ta'ala ba yung ulungon? In Allah Ta'ala ba yung ampunon? In Allah Ta'ala ba ini. Wataman na Allah! Mag-wish siya in siya ampun da sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa hihinang na isab, unuing kabayan sinawanapso niya. Uning kabayan sinamuin sa hawat niya biyayan, mga tayo manghud ko agam Islam. Na, ang kanlalong ko, in kita manusia, in kita nunuy katan pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, suwaitan niyo, hinangon invite niyo, dito haadlaw mahuli. Dito adlaw mahuli. Isuy-suy ko kani mga tayo manghud ko agam Islam. Ambok adlaw, aun hambok tao. True story ni. Aun hambok tao. In siya yaon skilled worker, skilled kwan ba? Uno yung pagtawag. Uno yung pagtawag kato carpenter yan. Tausog. Carpentero. Biya mayroon na term kato tausog. Mananapi at tawakan uno. Carpentero na lang ta. In siya yaon, aun biya employ ba siya sinambok company bihayan, biya mga kalpentero. Hambok siya rin na mga amin sa ingat-ingat kalpentero naghihinang nga company yaon. Habos niya. Manjari na paggain siya ni biya mga mataod na hinang niya, mataod na accomplishment niya bihayan, mataod na hinang niya, napatindog niya bay, ha? Nag-decide siya hambok adlaw amin magkuan na siya, mag-retire na. Mabaya na siya humali-hali. Ha, humali-hali na ako. So, meto na siya pa boss niya, long niya, boss. Mabaya na ko long niya humali-hali. It's time to kuan long niya, dilan ko na long na time to din kuan ko. In amin ahli ko, in pamilya ko. So, mabaya na ko long niya humali-hali. In kuan. Sinamin din ha, pagkalpintero ko. Long sin, biya, nang hinayang in amin, in boss niya bihayan, sa, di siya kagpangan sin boss niya. Long sin boss niya kaniya, hambok na kumalong nin pangayon ko kay mo. Pangayon ko long niya kayo mo, hambok bay ra kuman. Hinang pakulong niya hambok bay. Matimpiang ka na si boss niya. Nalaw niya, okay na. Sa, amin pagtayma, biya, kwan na bayaon, biya, amin bukun na kwan, mat sabab, in siya biya, kwan naturan, bang ibarat kwan, biya, kaya pukusan na sadya. So, uninhinang niya, naginang siya ba, in-use niya mga materials, kwan na, amin substandard na. Biya, way na baya niya, pasal way na baya niya. Ubos, in pagkwan niya, in mga pagtapi niya, in mga paggatgat niya, biya, suwa-suwa na matto, katambukon na marayaw. How po ang tatuan, naubos na yung hinang niya bihayan, pag ubos na yung hinang niya, tiyawagan niya na yung boss niya, long niya boss niya, ubos na long niya imbay, hinang mo kako. Namiyaw na yung boss niya, pagkatusin boss niya kaniya, wala pa siya nakakabtang uno, diuhar na kaniya insulat lupa, insulat sinbay, iwan kunsi sinbay, ang pasiya iyan, inbayan kay mo, price ko yan kay mo. Allahu Akbar.
amin pag-ianon natahammol siya, way siya nakabisara uno bang uno, bang sadya kaingatan kulong niya in bay pehinang kako, las bay pehinang kako inikako, parayawon kuturan. Dayawon ko to din kakahinang kanya sa way may pagsusun. Yat to na substandard na suway bihat to mga taymanghod ko agama Islam. Hatin niya, naghinang kaw, suway mo yung talion, mangkaw naghinang para hagin hawabaran mo. Bistahon mo marayaw, talion mo marayaw, fokusun mo yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fokusun tanin kakahinang tanin patuhan tanin Rabbul Alamin. Amin na parkala ini. Hasupaya in kita niyo manusya, amin dumatong pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagdara sin amuin laong tabihayan, pag-ibadat patuhan tanin Rabbul Alamin, dumatong kita niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo amin taas noo, dumatong kita niyo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo nagdara sin pag-ibadat, sabab diha ini bibistatan niyo na marayaw, ha? Bibistatan niyo na marayaw, amuin, pagdatong tanyo pahadarat sintuhan tanyo Rabbul Alamin, amin mutmain kaw, nakasud kaw, paamuin, napsul mutmain na. Atawa sa kurang-kurang, amin napsul lawama, mga tay manghud ko agam Islam. Amin pag-ianon sin kuan, to ginis in sin amin kuan, in ginisan, sin amuin, amin ginhawabaran sin manos ya, napsul mutmain na, napsul lawama, iwan napsu, amaratun bisu. Bangkaw ri mahinang hanap sumot mainna sa kurang-kurang di kita ni hanap sulawama. O ni na sin lawama. Amo yung pagsusunan ming ginhawabaran mo. Pagsusunan ming ginhawabaran mo wala kaw nakahinang. So bangkaw timagna, pagsusunan mo wala kaw nakatunay sindakan sin Allah subhanahu wa taala, mahinang nga to stepping stone mga tay manghud ko agam Islam. Amin abutan mo in darajat sin amuin pag-ibadat mapatut pag-ibadat tanyo pa Allah subhanahu wa taala. Lagi-lagi in kita niyo Muslim, in kita niyo bariman, ha, ayutan nyo kalupahan in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat si Abu Sa'id al-Khudri laong niya biyan Abu Sa'id laong niya bihayan kaya riwayat muttafaqun alaihi Imam Muslim Imam Bukhari laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lan yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Allahu akbar. Lan yasba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahu al-jannah. Di sumuon in bariman. Di sumuon inambok bariman hapag hinangan sin karayawan, ha? Hingga in kahinapusan sin pakaradyaan niya, amoy makasud palom sin surga mga tay manghud ko agam Islam. Amoy tuin iaangot sin tiap-tiap ang katuring kato tanyo. Hambok din ang mga tiranan, hasupaya kita niyo, amuin makapag-ibadat, bistahon tanyo yung ginhawabaran tanyo, muhasabatun nafs, aun accountability, amin sing ginhawabaran tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala huminang sindakan sintuan tanyo Rabbul Alamin di hatiranan nini insyaallah subhanahu wa ta'ala successful kita niyo hakabuhi tanyo di hababaw sin dunya labi aw lanatod mahinang isab kita niyo successful haadlaw mahuli in madawhat tanyo in iangot tanyo insyaallah subhanahu wa ta'ala in amuin makasud kita niyo magdapa-dapa kita niyo pangindua pa Allah subhanahu wa ta'ala mangman kita niyo duhulan sintuhan tanyo Rabbul Alamin iban ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahan tanyo tubtob dito na sa mga tay manghud ko agam Islam kabalikan ko in kita niyo manusya di kita niyo mahinang batu di hababaw sin dunya sa muy kita niyo pahadarat sintuan tanyo Rabbul Alamin maguna huli na sadya kita niyo subay kita niyo humalok pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iangat tanyo iangkat tanyo in pamayhuan tanyo amuin masahaya in pamayhuan tanyo bukun nanigidluman iban bukun kita niyo nagtutukko mga tay manghud ko agam Islam aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah yadto na long tain pangadyan sa lingkat-lingkat amoy in subay sa dyan tiap-tiap hambok na yung kato taniw amoin mamakay sin amoin yadto biyay ta na kato yadto amoin pag bista-bista sing ginhawabaran amoin hari parumatong in kita na imbistahan sin katan kakahinang si kita na muna magbista bihadto na yung mga yadto katantan biyada si mga maghinang yun pagkaon yaon puspuson teng kita himinang sinamin masarap bihan masarap na pasarap punta pa bihan na in bangkaw maghinang subay amin mo na baran mo amin kaamuhan kaw buko namin suwa unlong sinini kuan yaon pag-ubos ito magsusun kaw pag-ubos nabi na si mga yadto naginang bayad to in panganal niya ito mga ini suko na sinamin nakura niya simbos na yan to sa kalito hirihil kanya na paggawa tuan na amod to nagsusun na siya na mayroon na pagsusun yadto na ngayon labi pagsusunan sing kita adlaw akhirat nabang sa upama in luwal ta suwa katantaan na magsusun kita lando amod to
na mura-murahan mga kataw tayo manghuran ito na imbiya mga pangadyan sing kita niyo biya na sinagi na in Nidaul Islam asal ding hapanagnaan ito insyaallah at wala pa naigin sunna niya amoy ni siyo-siyo imbiya mga mag-lecture long ta siya ra isabi magkhatam iban panghindo asabab na labi mabarakat inyad tulong ta pangayon na to taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan yung pangadyan ito amin malapay kita niyo katantan sing karayawan insyaallah ta'ala wal yatafaddal syekhana. Alhamdulillah mga tayo manghud na buha kami Islam mangman in kakahinang taniyo papagbarakat ng kato taniyo sintuan taniyo Rabbul Alamin ibang mangman ampunon sin Allah ta'ala impardusan taniyo amin piyagturan taniyo atawakan wala taniyo piyagturan amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadhi ahwaluna bayna yadayka wa anta a'lamu biha فيسر لنا أمورنا ولا تؤثر علينا إنك أنت على كل شيء قدير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.